Mana? Eta. Yuk. Ayaan kumaha akar. Aya. Akar. Hiji. Lumayan hiji ge lah. Yes. Tos lah. Ini pada praten deui ge jadi. Yuhannya jadi wae nya. Eta jadi wae sedikit juga ya. Iya lah, ieu mah sampu akar. Sampu akar. Asal sampu karet lah. Tambah lali mah. Kolak tuh mah lah. Kolak. Bahan heula jang isuk lamun bulan puasa. Mun enak abi rek pangolakkeun lah ka dieu. Oh gitu. Kita bang desir we hari ngolak teh. Ngolak. Bawa ae ngolak. Ngolak monyet. Dung jalan ngolak teh. Jadi isuk sakola teh jauh-jauh. Jauh-jauh. Yos di kieu mah. Yos lah. Saayana memang lah. Siap lah. Kolak lah, sira itu lah. Garanggu wae nya bah. Ngagaranggu wae ka dieu teh. Itu. Walaras. Betul aja si sekolah gawe di urang. Gawe di urang sukan malah. Bayang ada kayak segitu ke jadi loba. Tuh, Mana cai nangis? Pesan eta. Ya bajur deh. Kuyo. Saueutik. Bodoh lo tuh lo belum ada saut. Ya. Ada banyak bakal tuh dah lagi lega. Masak loba. Wah asa. Mau besok ajaran loba tah. Sa cangkireun cenah. Itu maksudnya banyak kata cai. Baik, nggak sih terus gara kieu. Tamaan ke ciu ya. Kalau kecil tuh. Ada Koyongan atuh ge. bagi teman kecil ya. Wah. Getrakan langsung. Masak nih. Cai dah kurang. Oh. Ciu tuh. Kan ciu. Ayo ngasaan lagi ya. Ikan rebus. Ayo maju deh ya, gimana lu pengen lu gitu. Kolak bang. Kolak saayana. Tiga dosan beli nih. Ya, kurang sila hancur lah. Kolak sampo gula aren bang. Ini pelanggan kita kayak aruk. Guys, Asak. asak guys. Dikumpul ini guys. Gula aren atuh. Gula aren dilawan. Udah gua jauh gak dikakan. Piluh guys.
Pino guys. Pino, aduh, habis. Usap po di gulay. Kolak. Ayan. Ano? Panas guys. Kudu kalaguan tiis. Terus lah panas kene. Aduh. Assalamualaikum. Nah, sinarian lama sa wara.